na n'ikigendererwa cyo koreka rukundo ibikorwa by'embabazi na no kutebekanisa emitima y'abiciriza aba All Saints Church Mbarara batebekanise ibyeshongoro by'amahisa nyungu ga Nohiri. Kwaya zitari zimwe na zimwe kuruga omu busabadiko n'obo bwa Greater Mbarara nazo zibyetabiremu ubwe bari kweshongora gukora emizano na n'ebitebye bikwasira kuzarwa kw'omujuni. Archdeacon wa All Saints Venerable Reverend Patrick Atuhire akozesa omugisha ogw'okwehanangiriza abantu okukorana eby'embabazi ebirikusiimwa ha Ruhanga. Ngw'abaana aba nibende ebyokurya nibende ebyokujwara nibende ebyokunywa konka kutube nitugamba nabo ahanyuma y'okuhurira amakuru marungi g'okuzarwa kw'omujuni bagira ngu itwe ebyokurya n'ebyokunywa n'ebyokujwara yesi n'amazima nitubyetenga konka titurikwetenga munonga okuruga omu bantu abari omu maka gaabo abari omu maramizo gaabo nitwetenga rukundo. Abaana bari kurenga omuri Ghana nibo barije kukwatirwaho mu kutunga emyoga okugaruka omu mashomero hamwe na n'okugaruzibwa omu maka gaabo. Mbwenu leka tukunda abantu aba tubashabire tubabure ekigambo kya Ruhanga leero nyensya bakagaruka omu maka abandi bagaruka omu mashomero abandi bagumizamu nibakora emyoga yo kubabeisaho. Amakuru agagasha kwa Elachiza.